Međutim, iskreno da vam kažem, znate, prelivanje ratnog sukoba, vi mislite verovatno posebno na Balkan, posebno mislite na Balkan, po meni ima verovatnoću, ne znam koliko, nisam radio baš te sociološko-političke i strateške studije, ali ima verovatnoću. Posebno kad sam sad video da su američke specijalne snage formirane u Tirani. Oni to ranije nisu imali. Oni su imali onu čuvenu Atlantsku brigadu kad su napadali Kosovo, to je cijela ta priča. Međutim, sad imaju američke NATO strateške specijalne snage. Znači, snage za specijalne operacije su u Tirani. One ne služe da brane Tiranu ni od Italije, ni od Crne Gore. One su direktno usmerene za potrebe kosovskog sukoba. Ko to planira? Kako bi izgledao kosovski sukob? Ko bi tu trebao da uđe? Albanci u Prištini dalje viču benigni uticaj Rusije iz Beograda, benigni uticaj Rusije. Mi ovde jadni se pokrivamo kisobraničom, mi smo neutralni. Ma čekaj, što ste vi neutralni, znamo mi ko ste vi. Na tome, hteli ili ne hteli, naša srpska neutralnost, koja je zaista javno proklamovano i gde se i vojska i političari pokušavaju po svaku cenu ograde od bilo kakvog sukoba, uključujući i to da je Ukrajina bila prijateljska zemlja, nikad nije priznala Rusiju. Sve to stoji. Ali oni nas, kako kažu, doživljavaju uvijek kao male Ruse. Znate, to je male Ruse što se slučajno poklapa sa iseljavanjem našeg srpskog stanovništva u Lugansk u 18. veku. Zamislite, tada se Lugansk i Donjeck zvao Mala Srbija na dvoru u Petrogradu. Tome, tu ima dosta, jako puno, ima čak i nekih spomenika našim srpskim pukovnicima i admiralima, posebno onaj Horvat koji je tako, pa ste, general Horvat je bio Srbin, Slavonac. I on je prvi poveo tu ekipu, bilo je tu još puno isteljavanja koje su iz Slavonije isto u doba Marije Terezije, koje je odgovaralo da se malo jača Rusija, jer je tada Francuska rasla, će da imamo sve za drugo. I onda im je odgovaralo, kaže, ne treba nam tolika krajina u Turskoj, pustite malo Srbe neki idu. Nek se prošetaju malo da brane Rusi. To su sve neke stare politike, ali kažem vam, u ovom trenutku mislim da postoji verovatnoća prelivanja sukoba ograničenog intenziteta zbog formiranja specijalnih američkih snaga u Tirani. Oni su to nekad svirali neke himne, dizali neke zastave, pozdravljali se, sve to bilo u Tirani, ali tamo je bilo jako puno albanskih iz albanskog zaštitnog, kosovskog zaštitnog korpusa oficira. Bilo ih je. Pa i sada ne kažem, vidim sam.